Salibonani bantwana benkosi, liyabingelelwa ngelihle igama lomfelo wethu uJesu ozayo masinyane. Haleluya, uJesu yeza bathandekayo. Akuyi kulilwa nxa uJesu esiza. Akuyi kuba lensizi nxa uJesu esiza, ngoba izinto zakuqala zonke ziyabe sezidlulile, ziyabe zingasekho emzini ongcwele. Bathandekayo, yikho ngilinxusa ukuthi akungabi loyedwa oqinisa ikhanda, oqinisa inhliziyo nxa etshelwa ngombuso wezulu. Nxa usancengwa, utshelwa ngezulu, uJesu esancenga, woza uthethelelwe, ngoba ukuza kukaJesu sikulungiselela nxa sisaphila. Nxa usamukela ivangeli, usamukela uJesu, uyenziwa ube lilunga lombuso. Lanxa uphila emhlabeni onzima, utshiswa lilanga, ulamba, ufelwa, ulethemba lanxa kunjalo, ngoba uyakwazi ukuthi khona zona lezi inhlupho ziyadlula. Nxa uJesu esiza, uzasithatha asisekhaya, ikhaya lapho kungekho khona inhlupho lakho konke ukugabha intokozo yethu. So mhlobo wami othandekayo, mzalwane wami omuhle, sisi wami, bhuti wami, gogo, khulu, mama, baba, nxa uncengwa, ngicela unikele impilo yakho kuJesu. Ungavumi ukufa ungamukelanga usindiso. Vuma nxa usaphila, mamukele uJesu, kholwa kuJesu. Yiyo kuphela indlela ongasindiseka ngayo, ukukholwa, ukwamukela usindiso. Siyabonga bathandekayo, nxa livuma sikhuleke nini singene enkonzweni yanamhlanje. Baba oyingcwele, ukhona ngikhaya ezulwini, siyabonga musa lothando lwakho olumangalisayo. Siyabonga Nkosi ngoba uyasithanda, uyasibekezelela njalo usinikeza amathuba sichunyayezwe sisaphila ukuze samukele umusa, siphume discharge Baba oyingcwele, ngoba nxa sivuma siyaphuma discharge, ngoba ukhona owasipikelayo, ukhona owafayo endaweni yethu uJesu. Siyavuma Nkosi labafowethu, labodadewethu, labomama, labobaba, labokhulu, samukele Nkosi. Sizafunda elizwini lakho, sambulela imfihlakalo yokusindiswa kwethu, ngoJesu siyakhuleka, amen. Namhlanje bathandekayo sizobheka uRomans chapter 5 ivesi ngelika 15 kusiya ku17. Singaphansi kwetheme ethi yona Christ our righteousness. Izolo sinikeze isubtopic ethi yona the mystery of the two Adams, imfihlakalo yabo Adam ababili. Sikasuki khonapho, lokho esikhuluma ngabo Adam ababili yiyo insika yevangeli. Inhliziyo yakhona ku-righteousness by faith, indaba yabo Adam ababili. Nxa ungavela uyibambe uyizwe ivangeli, uzolikholisa. Lizoba mnandi ivangeli leBhayibhili yakho. Uzuthi nxa uyifunda kusoze kube ngumthwalo kuwe, kodwa ke uzayifunda uyikholise, uyezwa yini? Asifunde uverse 15 kaRomans chapter 5 ithi yona, kodwa isipho kasifani lesiphambeko, ngoba nxa abanengi bafa ngesiphambeko salowo muntu oyedwa, umusa kaNkulunkulu kanye lesipho eseza ngomusa walowo muntu oyedwa uJesu Kristu kwaphuphuma kakhulu okungakanani kwabanengi. UPaul uthi yena isipho kasifani lesiphambeko. Bathandekayo, isipho yilokho okwenziwa nguJesu. Icebo losindiso yisipho, yisipho somusa. Ukuze sikusebenzele kumele usamukele. Then isiphambeko yilokho okwenziwa ngu-Adam wakuqala engadini ye-Eden, isono. Ngamanye amazwi, uJesu akenzanga into efana leka-Adam wakuqala. IBhayibhili lithi oyedwa esifa abanengi bafa. Ngifuna uyilalele kuhle bathandekayo.
uNkulunkulu akasinikezanga isipho kuphela, hayi, kodwa wasinikeza umusa. Ngamanye amazwi, yisipho somusa. Uyakwazi yini ukuthi ibala elithi umusa litshona? Njengoba kusiya kukhisimusi kunje, xa unganikeza abantwana bakho isipho, kambe lokho kuyabe kubizwa ngomusa yini? Hayi cha, lokho yisipho. Uyezwa yini? Yebo, abasebenzanga ukuze bakunikezwe abantwana bakho, kodwa yisipho, akusiyo musa. Mana ngikutolikele ukuthi umusa kuyini. Nxa ungatshisa indlu yomuntu namuhla, umuntu onothileyo, igcwele phamu impahla, bese ubaleka usiyacatsha, uyezwa yini? Indoda enothileyo oyitshisela indlu ikudinge izikuthole, wena nxa usalindele ukuthi izabuya ithwele umbhobho ihle itshayezwayo, kodwa yona ibuye iphethe imali enengi kakhulu ikunikeze, uyezwa yini? Phezu kokutshisa indlu yayo, phezu kokubaleka, yena besebuya akunikeze imali, aspende more, ekhipha imali yakhe kunikeza. Bazalwane, yikho kuthiwa umusa khona lokhu, uyezwa yini? Yikho kuthiwa umusa khona lokhu, ngoba wena bewufanele ukufa vele, ngoba utshisa indlu yabantu igcwele impahla, kodwa umnikazi wendlu ngenxa yothando lozwelo lwakhe uyakunikeza isipho. So umusa yikwenzela isitha sakho into eligugu. Uzakhumbula sike sadlula phezu kukaRomans chapter 5 verse ngelika-6 kusiya ku-10. IBhayibhili lithi lapho siseseyizitha, siyizoni, singakholwa, sabuyisana loNkulunkulu ngokufa kwendodana yakhe. Bathandekayo, yikho kuthiwa ngumusa khona lokhu. uPaul uthi, ngoba nxa abaningi bafa ngesiphambeko salowo muntu oyedwa, 1, umusa kaNkulunkulu kanye lesipho eseza ngomusa walowo muntu oyedwa, uJesu Kristu, kwaphuphuma kakhulu okungakanani kwabanengi. Uyezwa yini? Njengalokho okwenziwa ngu-Adamu kwalethela abanengi ukufa, lalokhu uJesu akwenzayo okuyisipho, iBhayibhili ayitsho ukuthi kuzaletha, hayi, kodwa ithi isipho saphuphuma kakhulu okungakanani kwabanengi. Uyezwa yini? Paulo usebenzisa ibala elithi ukuphuphuma, okusho ukuthi umusa ususiza, kawulethwanga nje, kodwa waphuphuma, walethwa ngokugcwala kwawo. Asambe kuverse 16, ithi njalo isipho sikaNkulunkulu kasifani lalokho okwadalwa yisono salowo muntu oyedwa. Ukwahlulela kwalandela isono esisodwa kwaletha ukulahlwa, kodwa isipho salandela iziphambeko ezinengi saletha ukulungisiswa. Uyayizwa yini indaba lapha? Uyilalele kuhle, ngoba iBhayibhili ikhuluma ngenhlupho ezimbili. Ngike ngakutshela ngenhlupho ezimbili kuRomans chapter 3 verse ngelika-23. Ithini iBhayibhili? Ithi bonke bonile basilela enkazimulweni kaNkulunkulu. Ungayiqalela emuva kuverse 22. uPawuli uthi yena akula mehluko phakathi kwamaJuda labezizwe, abesenikeza isizathu okwenza kungabi lomahluko phakathi kwabeJuda labezizwe. Kuverse 23 uthi ngoba bonke bonile bayasilela enkazimulweni kaNkulunkulu. Sike sakhuluma ngayo ukuthi sonke sonakalela ku-Adamu, sonke sona siku-Adamu, kodwa ngaphandle kwalokho sonke lokhe sisona. Uyezwa yini? Silenhlupho ezimbili, our sinful nature and our performance. Ngoba uPaul nxa ethi bonke bonile ukhuluma ngesenzo esenzeka kudala le siku-Adamu. Then nxa esithi bayasilela enkazimulweni kaNkulunkulu ukhuluma ngento eyenzeka khathesi. Ngakutshela ngathi eyinye ingcazelo yokusilela enkazimulweni kaNkulunkulu yikona. So uPaul kuRomans 3 iverse ngelika-23 uthi bonke bona
bonke bawona njalo bayawona, sawona ku-Adamu njalo lokhe sisona sisiya phambili ngenxa yemvelo yethu yesono sika-Adamu, our sinful nature. Inhlupho ezimbili, silohlupho lokuqala, our sinful nature, silohlupho lwesibili, our performance. Our performance kuzalwa yilokho esiyikho khona. Uyezwa yini? So umuntu kawoni kuzabe yisoni, hayi uwona ngoba yisoni. Ya uyezwa yini? Ngamanye amazwi, nxa uJesu wafa wasusa isono sika-Adamu kuphela. Uyezwa yini? Nxa kuyikuthi uJesu wafa wasusa isono sika-Adamu kuphela, ngikhuluma ngalokhu umuntu ayikho khona, siyabe sisele lohlupho lwalokho esikwenzayo. Uyibambe. Bekuzodingeka omunye umsindisi ozasihlenga kulokho esikwenzayo. Kodwa zwana la, uJesu wayenza okudlula ukususa emvelweni yethu, yezwa yini? Isono sika-Adamu. uJesu wayenza okudlula ukusisusa emvelweni yethu. Ukufa kukaJesu kwakungayisikho okususa ukufa kuka-Adamu kuphela, kodwa kwakugoqela lokufa esifanele sikufe ngenxa yokwenza kwethu, our performance. Zwana ukuthi ngiyaphi bathandekayo? Esiphambanweni laphaya, lapho umsindisi akhona achitha khona igazi lakhe, sathethelelwa izono ezindala esasizenzile. Lesizenzayo khathesi, lesizazenza in future. Uyizwile yini? Mana mphindi bathandekayo, esiphambanweni laphaya, lapho umsindisi achitha khona igazi, sathethelelwa izono ezindala esasizenzile, lesizenzayo khathesi, lesizazenza in future. Haleluya. Yikho uPaul esebenzisa ibala elithi ukuphuphuma. Umusa mkhulu uyaphuphuma madoda. Kukhona okunye ngifuna ukunanzelela kuleli vesi. Uyabona madoda, even uNkulunkulu angasithethelela asuse isono semvelo lezono, okuthi ukuthi adilize our sinful nature, asithethelele our performance. Akwenelanga ngoba iBhayibheli lithi abalungileyo yibo abaza kuya ezulwini. Ukuthethelelwa isono sethu ku-Adamu lezono esizenzayo akusenzi silungu. Therefore iBhayibheli lithi uJesu wayenza okudlula lokho ngempilo yakhe, ngokufa kwakhe, ngokulalela kwakhe, waletha ukulungisiswa kwethu. Uyezwa yini? Ngamanye amazwi, uNkulunkulu walungisa uhlupho lwesono, phezu kwalokho wasenza abalungileyo kuJesu, ukuze sime phambi kaNkulunkulu laphambi komthetho wakhe siphelele kuJesu. Yikho uRomans chapter 10 ivesi ngelika 4 ithi yona iBhayibheli, uKristu uyisiphetho somthetho ukuze kube lokulunga kubo bonke abakholwayo. Haleluya. Yikho uPaul ethanda ibala elithi much more, kumbe ethi yena kakhulu kangakanani, kwaphuphuma kakhulu kangakanani, ngoba kuJesu sedlula isimo sethu sakuqala. Asambe kuvesi 17 siyivale, ngoba nxa ngesiphambeko salowo muntu oyedwa ukufa kwabusa ngalowo muntu oyedwa, labo abamukela umusa omningi kaNkulunkulu kanye lesipho sokulunga bazabusa kakhulu okungakanani ekuphileni ngalowo muntu oyedwa, uJesu Kristu. Uthini uPaul? Uthina ngesiphambeko salowo muntu oyedwa ukufa kwabusa. Ngamanye amazwi, isono asilethanga ukufa nje kuphela, kodwa isono saletha ukufa njengombusi kumbe umnqobi. Madoda, ukufa kuyabusa. Uyezwa yini? U-Adamu esona, ukufa kwahle kwabuya kungumbusi, okusho ukuthi akekho ongabalekela ukufa, akekho onganqoba ukufa ngaphandle kwevangeli. Uyezwa yini?
ya masikhuluma ngokufa sikhuluma ngomashabhuqa ya lanxa ulisotsha elilamandla ya approacha amanye amabutho esabi ya nxa kuliwa usesatshwa sike safunda kuma Old Testament ngaboJowabi, Abhishayi, amadodana kaZeruya, amadoda ayelikhuni kakhulu kwezempi. Kodwa nxa sikhuluma ngokufa akuphi anqotshwa yikufa ya kwafika ukufa bafa. Uyezwa yini? Sakhuluma ngaboNapoleon embalini yomhlaba, amadoda ayelamandla kakhulu ya uAlexander the Great, abafana ababethi nxa be-approach izimpi so kuqhuqha umhlaba wonke. So ekufikeni kwabo ma kungafika bona kwakuzwakala ukuthi sokufika amadoda empi la. Bakuphi uAlexander the Great? They died very young. Ukufa kwabashabi bebancane kakhulu. Uyangizwa ya safunda ngamadoda ayefana lamadoda embalini amabutho eRome, uHerodi, oPhilato, madoda ayelikhuni kakhulu, oNero ya ama-Roman empires, madoda ayegweba abantu ebagwebela ukufa. Uyezwa yini? Kodwa kwelinye ilanga ukufa kwafika. Madoda akekho umuntu ongabalekela ukufa, akekho umuntu onganqoba ukufa ngaphandle kwevangeli. Uyezwa yini? Bathandekayo sikhuluma ngokufa. Ukufa kulandaba le-age. Lanxa ungumntwana kwelinye ilanga kuza kufica. Lanxa uyisigora ulibhawu ujima ngeke ukunqoba ukufa. Uyezwa yini? Kukhona indoda eyodwa eyanqoba ukufa, uJesu. Madoda walinqoba ithuna. Ithuna likaJesu alila muntu. Waphuma ethuneni uJesu ya ithuna likaJesu alila muntu. Lanxa masikhuluma ngokufa ya kuJesu akufiwa ngoba bonke abafileyo belalela kuJesu. uJesu ithina kuJohn 11 ivesi lingelika 25 sorry, uthina mina ngikuvuka lokuphila, okholwa kimi lanxa esefile uza kuvuka. Uyezwa yini? So ngaphandle kukaJesu ukufa ngeke ukunqobe. So ukufa kwafika njengomnqobi ngenxa yesono sikaAdamu. Akekho omunye umuntu ngaphansi kwelanga owenelisa ukunqoba ukufa ngaphandle kukaJesu. Yebo, abesayensi bayayenza amaphilisi yakuzama ukwelapha okuyimkhuhlane, kodwa madoda akekho lo yedwa okwanisa ukuvimba ukufa. Ya nganhleke so lanxa ungupresident ulindwa ngamasotsha, ulindwa ngama-security azwayo ya bethwele imbhobho esabekayo. Uyabona ukufa nxa kufika bayasala bekulindile wena ungasekho. Uyezwa yini? Ya kutshaya bekhona lanxa uhanjiswe ezibhedlela ezilemali eningi, bayasala lamaphilisi odokotela, ama-injection wonke wena uhambile. Uyezwa wena udonsile ya ngoba ukufa kwafika njengomnqobi ngenxa yesono. So ukufa kukhona bazalwane, kufa kukhona, singarobhanini. Akulamuntu onganqoba ukufa ngaphandle kukaJesu. So nxa sichumayela ngoJesu sichumayela ngendoda eyanqoba ukufa ngoba ithuna layo alila muntu. Jesu wafa ya ngemva kwensuku ezintathu walinqoba ithuna. Haleluya! Walinqoba ithuna lumfanele udumo, fanele sibonge simdumise uThixo. Walinqoba ithuna umntakamlimo. Asiza ukuthi uPaul uthini? Uthi labo abamukela umusa omnengi kaNkulunkulu kanye lesipho sokulunga bazabusa kakhulu kangakanani ekuphileni ngalowo muntu oyedwa uJesu Kristu. Uyayizwa yini indaba lapha? Laba abamukela umusa omnengi kaNkulunkulu kanye lesipho sokulunga bazabusa kakhulu okungakanani ekuphileni ngalowo muntu oyedwa uJesu Kristu. Zwana la, uAdamu waletha ukufa. Uyezwa yini? Nxa uJesu eletha impilo kuhle, kodwa zwana iBhayibheli lithini? Lithi uJesu kalethanga nje impilo, hayi,
kodwa kuJesu sizabusa ekuphileni. Uzwa, uzwa. Haleluya. Uyabona nxa ungayibambisisi imfihlakalo yokusindiswa ngokholo, ngeke ukhale ngokungena kwesono, yezwa, ngeke ukhale ngokuwa, ngoba iBhayibhili lithi kuJesu sidlula isimo sethu sakuqala singakaweli esonweni ku-Adamu. Zwana iBhayibhili kuRomans chapter 8 ivesi lingeka-70 ithi, ngakho nxa singabantwana sizindlalifa, izindlalifa zikaNkulunkulu lezindlalifa kanye loKristu. Nxa sihlanganyela laye impela ezinhluphekweni zakhe, ukuze sihlanganyele laye njalo enkazimulweni yakhe. Mana mphindi ivesi le ngiyifunde kahle. Ithi ngakho nxa singabantwana sizindlalifa, izindlalifa zikaNkulunkulu lezindlalifa kanye loKristu. Nxa sihlanganyela laye impela ezinhluphekweni zakhe, ukuze sihlanganyele laye njalo enkazimulweni yakhe. Haleluya. Madoda, sizindlalifa kanye loJesu, okutsho ukuthi sinesabelo hatshi ekuphileni kwakhe kuphela, kodwa nasesihlalweni. Uyezwa yini? Zwana la, Sambulo chapter 20 ivesi ngelika-6 ithi, nababusisiwe njalo bangcwele labo abahlanganyela ekuvukeni kwakuqala. Ukufa kwesibili akulamandla phezu kwabo, kodwa baza kuba ngabaphristi bakaNkulunkulu labakaKristu, njalo bazabusa laye okweminyaka eyinkulungwane. Haleluya. Uyayizwa yini indaba lapha? iBhayibhili lithi phezu kwethu ukufa kwesibili akulamandla. Isizathu yikuthi sesafa ukufa kwesibili kuJesu. So when Jesus was dying on the cross, he was not an individual man dying his personal death. Hayi, wayengasomuntu oyedwa ozifelayo. Izolo ngikutshelile ukuthi uJesu wayengasomuntu oyedwa ofela abantu bonke, kodwa wayengabantu bonke besifa. Hayi khona besifa ukufa kokuqala okokulala, hayi, kodwa besifa ukufa kwesibili koyedwa. Uyezwa yini? That's why iBhayibhili selisithi phezu kwabanjalo abakholwayo ukufa kwesibili akulamandla, ngoba ukufa kwesibili sakufa esiphambanweni loJesu. Okunye okutshiwo liBhayibhili ukuthi sizabusa kanye naye uJesu. Asisoze sibe nempilo engapheliyo kuphela, kodwa phezu kwempilo engapheliyo sizabusa kanye loJesu. Sambulo chapter 20 verse ngelika-5 ithi, akusayi kuba lobusuku futhi, kakusayi kusweleka ukukhanya kwesibane loba okwelanga, ngoba iNkosi uNkulunkulu izazikhanyisela njalo izabusa kuze kube nininini. Bathandekayo, kuyamangalisa lokhu, kuyamangalisa. Mana ngizame ukukubekela ngalindlela. Uyabona thina abantu siku-Adamu singakawi, sasingama third class citizens ku-universe. Okutsho ukuthi endalweni yonke ekhona sasingama third class citizens, sasingabesithathu. Kuqala uNkulunkulu phezulu, kubuye izingilosi zezulu, ngemva kwazo kubuye thina. Ngoba iBhayibhili nxa uyifunda ithi uJesu ethatha isimo sethu wenziwa waba mncane mbijana kulezi ngilosi, okusho ukuthi thina singaphansi kwezingilosi ngokudalwa. Kodwa zwana indaba ezimnandi. Nxa uNkulunkulu esihlenga, akasibuyiseli lapho esasikhona. uNkulunkulu nxa engakwenza khona lokho asibuyisele lapho esasikhona esimeni sethu ku-Adamu engakawi, kuyabe kukuhle, kuyabe kumangalisa. Kodwa iBhayibhili kayitsho ukuthi uyasibuyisela lapho esasikhona singakaweli esonweni. iBhayibhili lithi sizadlula izingilosi. Mana ngikufundele ivesi yokugcina, Ephesians chapter 2 ivesi ngelika-6 ithi, yona uNkulunkulu wasivusa ekufeni kanye loKristu, wasihlalisa laye ebukhosini basezulwini kuKristu uJesu. Haleluya. Mhlobo wami othandekayo, ngiyakuncenga, uyezwa yini?
yebo phesheya komfula yisiphambano sothulwa ngithwale wona umqhele yezulwini ngibuse. Haleluya bathandekayo, ngenxa kaJesu sizabusa ezulwini. Uyezwa yini? Sizabusa ezulwini. Into yalahlekela uAdamu engadini yaseEdeni ikubusa. Uyezwa yini? Nxa ungafunda uSambulo chapter 3 ivesi ngelika20 lo21 ithona iBhayibheli, bheka ngime emnyango ngiyaqoqoda, uba umuntu esizwile izwi lami abesevula, ngizangena ngidle laye adle lami. Uyezwa yini? Jesu ume emnyango wenhliziyo yakho, uyaqoqoda, uthi nxa wena uvula, yena uJesu uzangena abesesidla lawe ubususidla laye, abesesithi yena uJesu onqobayo, uyezwa yini, ngiza kumnikeza ukubana ahlale lami esihlalweni sobukhosi. Ya, njengalokhu lami nganqoba ngahlala loBaba. Uyabona, nxa sesisindisiwe sahlengwa kuJesu, asisayikuba ngama-third class citizens, siyakuba ngama-first class citizens. Sesisiyahlala esihlalweni loJesu sibuse. Uyezwa yini? Ya, uNkulunkulu nxa esehlenga ukubusa, kasasenzi sibuse okuyizinto okungaphansi kwethu kuphela, kodwa uyasibisela sidlule lapho esasikhona, sesisiyabusa loJesu. Ngamanye amazwi sizabusa lezingilosi. Haleluya. Indaba ezimnandi ivangeli, ngoba lisithembisa impilo engapheliyo sizabusa njalo phakade. Ngiyakuncenga mfowethu, ngiyakuncenga dadewethu, kusasa sizaqhubeka from verse 18 sisiya phambili, kodwa kwanamhlanje siyivale khona lapha. Wena yamukela uJesu man, ungavumi ukuphila impilo elihlazo, impilo engelathemba, impilo engela Jesu. Vuma ukujoyina uJesu, vuma ukwamukela uJesu, ubuse kanye laye ekuphileni okungapheliyo. Zwana, ngikunikeza uJesu man, mamukele lokulunga kwakhe, ahla kunikeza itikiti manje elokuba lilunga lombuso. Kwelinye ilanga uJesu uzabuya ezokuthatha uyebusa wena. Uyezwa yini? Uzabusa ingunaphakade. Lithembe silalo. Yamukela umusa kaJesu, ufumane umqhele. Yamukela umusa udadewethu, mfowethu, yamukela uJesu usaphila. Nxa uvuma, ngiyakhuleka baba engcwele, siyabonga kwambulela imfihlakalo yokusindiswa kwethu. Yamangalisa indaba yokukholwa, ngoba sihla sinikezwe itikiti, title yezulu. Nkosothandekayo, sihle siqualifye, sibe fit for izulu sikhonapha emhlabeni. Siyakwamukela baba, wena oyikho konke kithi. Baba, siyakwamukela lokulunga kwakho. Sisindise baba. Nampa abantwana bakho bayabuya, bayavuma Nkosi, lami ngiyavuma kanye labo. Sembathise ukulunga kwakho baba, siyabonga. Sigcine, silondoloze, ngoJesu siyakhuleka. Amen.